MP amfana kwaNcube inomene yazilento mfethu anginqanywa mfethu awubheke mfethu ukuthi siqhawatheka kanjani mfethu mfethu mosha umuntu oyi-1 mara mfethu kanjani isuke igoqele thina sonke mfethu isicule nje asoshayina kapha samkhoma sinakunaka kapha samkhoma abizibi nakamirase 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 kapha samkhoma ndinakunaka kapha samkhoma abizibi nakamirase waye ngathi wena ukusibona ngathi ngcono kunami waye ngathi wena sosibona ngathi ngcono kunami yeka lento yakho yokusibona ngathi ngcono kunami yeka lento yakho yokusibona ngathi ngcono kunami waye ngathi wena sozenza ngcono ngathi kunami yeka lento yakho yokusenza ngathi ngcono kunami singathuli igazi nesikwati uzima kafuni singathuli igazi nesikwati abezima bafuni singathuli igazi nesikwati uzima kafuni singathuli igazi nesikwati abezima bafuni yehlisa umoya brawami izembe phasi brawami yengithe sikhulume bonisane sesikhaleni yehlisa umoya brawami izembe phasi brawami yengithe sikhulume sibonisane sesikhaleni. Whatever you are doing to me, I wonder if you were in the same situation. How are you gonna handle it? How are you gonna handle it? Whatever you are doing to me, I wonder if you were in the same situation. How are you gonna handle it? How are you gonna handle it? kapha samkhoma sinakunaka kapha samkhoma abizibi nakamirase 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 kapha samkhoma ndinakunaka kapha samkhoma abizibi nakamirase singathuli igazi nesikwati uzima kafuni singathuli igazi nesikwati abezima bafuni singathuli igazi nesikwati uzima kafuni singathuli igazi nesikwati abezima